lizwakele namhlanje nalizwakele lelo lizwi amathuna avuleka ehlabelela ngamaphimbo into enkulu kankulu into enkulu kakhulu ekhunywa lapha abantwana benkosi ukuthi noma ubani othi bayivula umsakazo elalele ezwe bese bona ukuthi ayikhona nokuhlabelela nje kwakhona uyezwa ukuthi ayikhona enye into le futhi enye indaba le akusiyona kodwa futhi eyomuntu khathini sikhuluma ngoshembe sekuvela manje ukuthi uselokhuzeni uvela ekhuphuka intaba enhlangakazi siqede kusuka endabeni yasemangadini la siqhamuka khona ushembe sikhuluma ngaye ugaganelo kubathiya mkhathini usuke emzini nasemangadini sigibele intaba enhlangakazi manje ubaba mkhulu uma esegibele entabeni enhlangakazi wathi mayefika khona wafike wafuna indawo eyikhosomba azohlala kuyo wayesethola umgede wayesengena kuona kulomgede onetshe wayesengena kuona ehlala khona 1910 waye yaphumeke athandaze kuwo lomgede wakhe aphinde ayilalele kwesinye isikhathi ehle eyokha amanzi emthonjeni ezantsi ebuya ahlale kuyona uma ngelinye ilanga sekufike isikhathi sokuthi abonane nalo Jehova ombizileyo uthi ke ubaba mkhulu zayifika izinto ifika imoya ayiphebese athi ngiyamazi ongibizileyo akuwena kuthe mase kuza lo okuyena ngampela owayembizile uthi ngezwe kuvuma yonke into emzimbeni namathambo ami evuma uthi neziqu zoboya zomzimba wami ngazizwa ihalalisa kwahalalisa izihlahla kwahalalisa utshani uthi yonke into ngayizwa ihalalisa ikhuzwa ingcwele uthi ngase ngibona ukuthi hayi lona ozayo yena owathi sohlangana la uthi ngathi mangibheka empumalanga ngabona ifu elaliza nomuntu owayephakathi efini kuphambana imbali uthe khazimula lo muntu emuhle embethe ingubo yedili eyayilinela icwebezela ngokumhlophe nasokhandeni lakhe ebophe ngebhande lelineli uthi weza lo muntu weza waye wafika wama lapha emkhathini eduze kwami uthi ngase ngiphuma emgedeni wayesengibiza lo muntu ngegama ethi Shembe wayesethi mina owakubiza wathi siyohlangana lapha wathi ke namhlanje sengifikile uthi ubaba mkhulu ngezwe amadola ami iwona avuma ukuthi aguqe angitshelwanga umuntu ukuthi angiguqe uthi ayikhothamela wona ngayibona sengimguqele ulo muntu wayenephunga elihle elimnandi elithandekayo elehlula lonke amaphunga akhona emhlabeni owake wawezwa uthi wayesethi kimina wathi mina ngushembe mina ngiwenzile wena ukuthi ube ushembe wayesethi abantu uma bebone wena bawube bebone mina mabebone mina babona wena wayesethi mina njengoba ngakudala nje ukuthi ube ushembe wathi mina ngushembe ongaphili emhlabeni kodwa obizwa ngoJehova uthi leso sikhathi lo muntu wavula lapha esandleni sakhe sobunxele ikhwapho aliphakamisa uthi wayesevula ingubo yakhe elinele uthi wakhipha itray uthi leli tray alikhipha la wayese ethi umemukelisa isidlo waphela sokhumbula ukuthi ubaba mkhulu wayesebhajatisi uNkulunkulu wasebenzisa uWilliam Sheha eGoli ukuthi abhabhadise ubaba mkhulu ilapho khona ubaba mkhulu ayekunqaba ukubhajadiswa abanye abantu bababe begcobhoza amanzi bese bekubhala esiphongweni wathi yena cha uNkulunkulu ongithumileyo wathi ngibhabhadiseni ngobhabhadiso lika Johani lo labhabhadisa ngalo uJesu ningifake emanzini ezinye izinkolo zayengakwenzi lokho lenziwa ibandla leli laliholwa uWilliam Sheha waseGoli okuyibandla lamabhaptisti uyena wabhabhadisa ubaba mkhulu engazi nakuthi ubhabhadisa uNkulunkulu wayebonela nje umuntu kodwa esembhabhadisile kwakhuluma izwi laziwa yilo mfundisi ngoba uyena owazi wabuza wathi awukanti Shembe uyinhloboni yomuntu 1906 July 22 amen
uthi lapho elabuza khona lelizwi wathi yena hawu kanti Shembe uyinhloboni yomuntu uthi ngoba lathi lelizwi lo ombhabhadisayo namhlanje bungabhabhadisi umuntu kodwa ububhabhadisa uJehova uqobo lakho uyoba mkhulu emhlabeni zonke izizwe ziyophelela kuye. Ilapha athatha khona isinqumo noWilliam Sheikh ukuthi abamyeke uShembe aqhubeka ahambe enza kwenzayo. Uma lo muntu esemukelisile isidlo uthi ubaba mkhulu ngathi mangiqeda umukela isidlo wayese umzimba wakhe ewubona ukhala ubisi wonke ngeziqu zoboya kuphuma ubisi. Yena uShembe ubaba mkhulu ngqo. Yena ubaba mkhulu ngqo. Eqeda ukudla lesidlo. Uthi thema liphuma ubisi ngeziqu zoboya ligobhoza. Wayesethi lo muntu ubonani Shembe? Uthi ngibona ubisi. Wayesethi lo muntu cha Shembe akulona ubisi. Uthi uthema etha kulona ubisi wayesethi awubuke lapha eMpumalanga. Uthi wayesebona izinhlungu zabantu ngokuhlukana kwezizwe. Wayesethi yababona laba bantu wathi uShembe yebo. Wayesethi ubona abantu bami engifuna ungiqoqele bona ngoba sebedukile. Wayesethi ke lokho okuphuma kuwena akulona ubisi kodwa ingubo emhlophe abayokuvuma bekulandela uyobembesa yona. Wayesethi ubaba mkhulu ngiyabonga. Uthi wayesethi lo muntu uphenduka ke Shembe ubhekele wayesephenduka emflathela. Uthi ngase ngimuzwa lo muntu esengena kimi emzimbeni ngesandla sobunxele. Uthi wangena kumina waphelela wathi khaxa. Uthi lapho engaqala ngabona khona ukuthi hawu akukhona okokuqala ngifike emhlabeni sengokwesihlanu. Wayikhumbula ukuthi angiqala ukufika emhlabeni kodwa sengokwesihlanu. Wathi ngake ngafika esizweni saka-Israyeli ngangibizwa ngoMose. Wayibala ukuthi njengoba namaChina nje ebiza uBuddha akhonza uShembe ukuthi ambiza ngegama lawo. Uthi kubaba mkhulu lo muntu akabuyelanga emuva kodwa waphila kimi. Wayesethi ngenyuke ngiyindodana yamayekisa ngehla senguyise wamakholwa. Le ndaba oyikhulumayo isikhumbuza ubhabhadiso olwamukelwa inkosi uJesu ebhajadiswa uJohane. Uma isebhajadisiwe naye kubonakala inkazimulo simo sejuba sehlela kuye. Uma sesifikile kuye sekukhulumizwa nokuduma lithi lo uyindodana yami ethandiweyo nenkholwa yiyo. Ngamanye amagama endodaneni kaMaria noJoseph kwase kungena indodana kaJehova. Umoya oyingcwele. Iyaphila endodaneni kwase kufa manje ukuthi le ndodana izalo uMaria noJoseph sekubusa igama lalo moya omkhulu umembethe. Umuntu ubizwa ngomoya manje usumembethe ngoba kuphela ukuthi wayeuba. Hayi nomuntu mayethakatha sibe sasho ukuthi usibani bani yathakatha sithi umthakatha ngoba manje umbethe umoya okuthakatha. NoShembeke wathi ngenyuke ngiyindodana kamayekisa ngehla senguyise wamakholwa. Wayese lengubo emhlophe esigqokayo yomNazaretha uKalika uzethi ngelinye ilanga esezoshintsha ibhantshi uthi bantu abami nina nikwazi ukuthunga ningisize nitshele abantu abathungayo ukuthi le ndwangu kaKalika abayithenga ibe ningakhulu ngoba esikhathini esizayo izizwe ziyolwa nobuNazaretha ngokuthi iqede le ndwangu zifike neyayo ngoba ziyobe zilwa nokuchitha lenkolo kaShembe ziyobe ingathanda uShembe. Lo namhlanje uzokuthiwa ingoba uthiwa umNazaretha kababa mkhulu. Le uPhambelo waprofetha ngalezi inkubeko. Wathi izizwe ziyofika nendwangu eyobilwa nobuNazaretha. Ukuthi lakhopozela insizwa siney'nsizwa lapha. Sesengiyashaya nami ngiyabhakela ukuthi uma ubaba omkhulu athi uKalika indwangu yakhe. Namhlanje sekundumeza ukuthiwa uzogqoka uMnazaretha lokho omkhulu. Le minyaka kade kabani? Asazi. Ngoba nonyazi lake lakhuluma ngayo. Lathi hayi noma ningayifaka. Kodwa ayisizi umuntu ethuneni. Yani mayimsiza umuntu ingani umuntu mayedlula emhlabeni ningamgoqi ngayo. Nimgoqo ngongena sebehleli. Animgoqi ngani ngazo lezi ndwangu mayimsiza umuntu uphesha kwethu. Yini mayisefile bese nifuna ukumbuyisela kuKalika kade engawufuna ephila. Haya. Google insizwa nje sengihighlighter yakaMkhwanazi manje ngoJanuary eMlasi. Yagula lensizwa siseKhenana yaze yabuyisela ekhaya caca ukuthi yahamba emhlabeni. Ithi mayisifikile ekhaya naye ayibona ukuthi hayi sekuphelile. Yathatha ipeni yabhala iphini yayo ephepheni yabhala into zayo yabeka phezu kwetafula. Uthi lokhu ukukhuluma izwi lithi phuma phandle.
uthi kube khona elithi hayi ungaphuma okwaphuma eminyango uzakufa. uJanuary lwayizona So lo wade sentabeni uthi yayise lithi lelizwi thatha ingubo uthandaze uNazaretha thandaze uthi kayi ngiyithatha uthi ngathi ngiyayifaka lathi ngithe thatha ingubo kaShembe uthandaze uNkulunkulu wami akuyona ingubo lena ngeke usinde mawusafakele ingubo uthi ngayibeka eceleni ngathatha umNazaretha wami ukalika uthi ngawugqoka lasethi phuma eminyango uthandaza uzolinqoba leli demoni elikwena uthi ngaphuma ngaquqa eminyango ngathandaza uthi angiyanga esibhedlela mkhathini uzobe namhlanje ngiyaphila uthi ngithatha isinqumo sokuthi le ngubo lena ngizoyithatha ngiyoyigqiba ngoba kusho ukuthi akuyona ingubo idemoni. Inkosazana la khona ubaba manje eMthatha eThabani kuleli sonto eliphelile babe segoli igulile lenkosazana ngafonelwa zinsizwa zakhona zifuna ukubika kubaba sazama indlela zokuthi akube nabantu abayobika akula lengane uthi lo mfo mayengixoxela bathi mabeyithandazela bethi phuma demon kwakhuluma ikhehla lathi hayi angilona idemon lathi ngumkhulu wayo lengane kade sasitshela lengane lengubo asifuni yasikhiphe ezulwini ngalengubo ingubo kanjani lengubo eyigqokayo ayifuneki ngesikhathi ithatha lengubo thina sakhishwe ezulwini ngoba kuthiwa saphula umthetho kaShembe manje na-ke bese sifuna ukuthi ifele kude ngoba saphuma ezulwini ngayo sathi thina ingubo egqokwayo lapha ekhaya ingubo kaShembe ukalika okuyena esiza ngisho umphefumulo womuntu phesha kwethu kusho ukuthi amagama le ndwangu kakaliki hayi ngoba nakuyona ndwangu ekhona ngaleso sikhathi kodwa kusho ukuthi kunemfihlo le ndwangu uyabona le ndwangu kakalika yaqhamuka eziqwini kababamkhulu esembethe uJehova wayesemnika le ngubo wathi abantu abayovuma Shembe bekulandela bayogqoka le ngubo ibusisiwe ingakho luthunyaza ayigqokwa le ngubo ungabhajatisiwe ngoba mawuke waqala ngokuyifaka ungangenile emanzini mzukwane usungenile emanzini zonke izona ubuzenza ziyovuka usuyinazaretha uzenza usukholwa. Sikhuluma indaba kaShembe mlalo Khora FM isikhathi sethu njengamanje bobeka indlebe nje 7:44 kuyo ngehora lesishiyagalombili sibe nosisi uSli waxaba kodwa sibe siqoqa uhlelo ngaleso sikhathi kodwa ngikusho noma ke emkhathini sikhuluma indaba kaShembe nje sisambe leli banga noma lendima eminye yembuzo nokhanyiseleka bengafisi babaleli bakuthole endabeni yethu noma entshumayelo namhlanje eminye usuyiphendulile kodwa ngiyafisa ungena lapha ekuthenini amaNazaretha namuhla ibandla elikhulukazi ezweni laseMzansi Afrika kodwa masihlehla sibheke emuva sizwa kuthiwa lale ingcosana leli bantu ingabe yini edonsa abantu ukuba beze kuShembe mawala kangaka mawuqhathanisa nezinye inkolo into edala abantu beze kuShembe ingoba abantu babehlupheka begula besonta uNkulunkulu betshelwa ngayo kodwa bengasindi bengasizakali ukufika kwaShembe uShembe wafika nokuhlukile ebantwini abake bafika bathi bathunywa uNkulunkulu ngoba abaphambilini babesho ngomlomo kodwa imisebenzi ingabonakali uShembe wafika phakathi kwabantu ethuthunyo uNkulunkulu kwabonakala imisebenzi abantu befika becela izingane beyithola esukumisa ishosha ababengabona emehlweni babona nokuthi wabakhulule ebugqilini uShembe abantu ngoba abantu babegqilazekile ngalenkolo yafika baze bagqilazeka nomqondo ngoba kusekhona nabantu namhlanje abasebugqilini kodwa bengqondo bokuthi abakwazi ukubona into ngoba lezi inkolo ezafika zayizosusa umuntu omnyama emsamo lapho kwakukhona amanandi esizwe sakithi okwakuphilwa ngaso abelungu basisusa ngoba masikhuluma iqiniso ukuba abelungu phela babesithanda kwakufanele mabefika kulelizwe ayithi babona ukuthi sinayo yonke into umnotho okuphila kwakufanele bethi hayi uNkulunkulu esiza naye uthi kasithandaneni bese siphila moya munye kodwa bona bathi befika kulelizwe into yokuqala bebona umuntu omnyama babona into yokudayiswa ukuze kube khona lento okuthiwa i-slave trade bathi befika nje babona ukuthi umuntu omnyama into yokudayiswa unamandla kwakuze kube khona yabona lento ama-auction sale eyenziwa yenkomo into endala belungu bayiqala ngabantu bedayisa abantu kuthathwa abantu bayobekwa lapha abheke ukuthi uyidlakela la kuthiwa imali engaka amthenge lo ayomsebenzisa uma engasamfuna amdayisele omunye manje-ke uShembe wafika-ke wasethi
bantu abami uNkulunkulu ulokhu eniyikho akakuthandi buyelana emkhawulweni yokhokho benu ngoba kahle kahle uNkulunkulu ngabe izizwe lezi ezihlukumezayo sewayibhubhisa manje inkinga sihleli phakathi kwazo siyayikhonza izitha zethu. Uphendulile leyo ngxenye yombuzo ngokwanda kwebandla ukuthi babona inkazimulo babona inkazimulo abantu bayathanda la bezosizakala khona la bevuleka khona amehlo. Uthini ngale ukuthi abantu namhlanje hayi uqala namhlanje kodwa sibona sekwande kakhulu namhlanje abangakukhonza eNazaretha abangasiba abantwana basekuphakameni kodwa mabelele bayibone inkosi yamaNazaretha. Wathini uShembe ngaleyo nto? Uthi uShembe ubaba mkhulu esezoshintsha ibhantshi ngo1935 ubiza abantwana bakhe ikakhulukazi inkosi Ilanga wayehlala isondeze ngoba wayazi ukuthi emva kwakhe kuyohlala yona. Uthi bantu abami uma kwenzeka ngihambe emhlabeni nize ningisize ithuna lami anolimba libe uEli bese ningigoqa ngesikhumba ningangifaki ebhoksini ngoba inyama yami yongena ethuneni kuyothi mase ngisethuneni amafutha omzimba wami ayophuma ephuma emhlabathini anyukele phezu kwethuna kuyona imvula ezinkulu eziyothatha lamafutha omzimba wami ziwasabalalisa umhlaba ayogobhoza ngemfula abheke olwandle amanye ayonamathele ezihlahleni enyuke ngeimpande ezihlahla. Uthi abantu emhlabeni uyohlala umuntu phansi kwesihlahla eyiRoma ngakusasa uyovuka eNazaretha obuyothi ngiphupha uShembe kanti ufika uShembe wamthamela ethunzini lesihlahla. Uthi uyohlala phansi kwesihlahla umuntu uyoyitshela ukuthi uthamela ithunzi kanti uthamele mina. Ahamba umuntu ayongena emanzini athi uyogeza emfuleni maye kwaphuza lawo manzi uthi uyobephuza mina Shembe. Abantu into edala uShembe bemphuphe uma abelele ngoba uShembe ukhona emhlabeni wonke umoya. Hayi wayiphendula leyo ngxenye ijule kakhulu uma uyichaza uyikhuluma kodwa khona futhi sesekuye imibuzo ekhethekile esihola kuyo futhi intshumayelo yethu sikuyo leyo ukuthi siyazi ibandla lamaNazaretha livama ukutrenda lezi nsuku muva nje utrend indaba yokuganwa nokuganana kwamaNazaretha ukukhulunywa ngomfanda kuningi okuxoxwa ngakho yebo sebekwenza umdlalo kodwa kahle kahle ngifisa ukuthola ukuthi umhlaba usenkungweni ngokuganana nokugano ebandleni lamaNazaretha. uShembe ukhulume wafundisa wathini ngokugano insizwa leli bandla igana nentombi leli bandla ukugana kwayo. Cishe kuzowulekelela umhlaba kokuningi kuba imibuzo mayelana nenkolo yamaNazaretha. Uthini uShembe ngokugana nokuganana kuleli bandla? Ufike uShembe ngelinye ilanga efika la umnqayi esebhajadisiwe sewumfundisi wayesemthuma ezweni lasemabomvini eMsinga ukuthi ayoshumayela atshela abantu ngaye. Ngelinye ilanga umnqayi mayebuya lapha ubuya nesibonakaliso afika sibuza kubaba mkhulu semgcobile uthi baba ngithe ngilele ngabona ingane lezi engamakhosazana zakuleli yazwe zigona amabhokisi amancane zonke. Usethi kuShembe hawu kwakumngoma uthi awukambe mngoma awulwazi ulimi lasezulwini. Uthe he nakusezona intombi lezi sekungabafazi amabhokisi amancane ey'ngane amabhokisi la ukufa ubone amakhosazana agone zona. Uthi kuShembe hayi akusezona intombi sekungabafazi njengoba ububona begone amabhokisi ey'ngane ey'fileyo yingoba laba abantwana sebeqomile bayalala nabafana kodwa bayasoma. Ingane uNkulunkulu mayesesuka ekhipha ingane ezulwini ayibuyele emuva. Uthi ke bonke bafelwa zingane emathangeni labo bantwana basekuyakha imizi ngoba sebengena emzini yamadoda nezidumbu imizi abogana kuyona iyofa ngoba bahamba nezidumbu. Wayesethi ke bantu abami umthetho kaNkulunkulu uthi umuntu mayefuna ukugana akhethe intombi ebhentshini axhawule kumthetho kaNkulunkulu lokho bese
ehambe eyovela kubazali baye ekhaya mayesevelile ayingapheli amasonto ayisithupha lo mntwana engasinile naye ekhaya ngoba njengoba esemxhawulile nje umuntu wesifazane adalelwanga uxhawula indoda ngoba isandla sendoda siyashisa uma baxhawulana bathatha isikhathi eside bazogcina bembatha labafana ngoba uselizwile igazi lomunye ukuthi linjani labantwana bazobe sebelandelana ngoba khona into esibahlanganisile ngesikhathi behlanganisa izandla nje indoda isandla sayo siwumagnet siyanamathela kumuntu wesifazane ingakho phela athi uma ngabe ngithatha umuntu osenomntwana kwenye indawo angiqale ngimgeze ngoba ama-fingerprint endoda wasuki umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane wadalelwa ukubanjwa indoda eyodwa lena ayoshada nayo kuphela mase kukhona esinye isandla ngimthatha mina sekwabanjwa ezinye izandla sekufanele ngimgeze ngoba uyongena nazo ekhaya abantu ayobaphakela ukudla ngoba bekwemukele ngoba uyobenuka iphunga lendoda wayesethi kubaba mkhulu-ke bayokhethana labantu bese beyogana ukuganwa uNkulunkulu wayebuyisa isizwe ngoba kwase kwande kakhulu ukuphinga emhlabeni wayesethi-ke uNkulunkulu umuntu ovumeleke ukugana umthetho kaNkulunkulu umuntu uma esengaphezulu kulesi sikhathi esiphambilini insizwa bekwazi ukuthi igane sina-40 noma 35 kuya ku-40 ngoba ibisisuka ihluzile nomqondo sekwazi ukuthi iyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi intombi bigane no-21 years emveni kokuthi abazali bayo sebeyimbulile le ngubo yomhlonyane eyayenzelwe yona bese beyembula sebethi-ke cha mntanami sesicelela-ke ogogo ukuthi bekufunele umento manje na-ke kwahamba-ke ngokwethu thina abantu leyo nto kaNkulunkulu kwathina kufanele sikhulume iqiniso phela enkolweni ufuna iqiniso siyibulele akuseyona lento eyayisho uShembe nobaba uNyazi lukela ikhulu lathi madoda phela uma niganwa bhekani ukuthi niganwa abantu abakanjani ngoba manje khona lento esesiyenza thina awusathatha umuntu ngoba nakufuna ukuyovusa umuzi usubheka ingane ukuthi yona isebenzaphi ifunde kangakanani ngizozuzani ngayo uma ngiyithatha kanti ukuganwa akufani nokuba nothando ngoba uthando liyaphela mawusuke nje ufuna ukuganwa musukuya kumuntu ngothando ngoba uthando luhamba liphele mase liphelile niyohlezi nixabana nishadene kanti kwaphela uthando kanti mawuya kuyena ngoba ufuna ezovusa umuzi uhlukene umuntu omthatha ngoba ethathwa khona lokho esikwenzayo ubuke ngamehla intombi bese uyitshela ukuthi uyayithanda kanti ubuka umzimba wayo ubuhle bayo ingqondo yakho yakukhohlisa yathi uright lo angithi manje lo muntu ombone ngamehlo uganela izwe kanti umuntu ozovusa umuzi wakini ukhethwa inhliziyo ngoba inhliziyo isukuhambisana nethonga ithonga ngeke likudukise liyamazi umuntu ofanele umuzi wakini umuntu omthathe ngamehlo nengqondo khamba nixabane lona othandwe inhliziyo nethonga ufika uvusa umuzi wakini noma ngathiwa sekonakelephi ngeke umuzwe ngelinye ilanga athathe iy'nkinga zalomuzi ayixoxela abanye omakoti u-14 ufanazo ngoba wakhethwa ithonga ukuthi uyovusa lo muzi uselapho ngithi uma ubuka intombi bese uthi ngiyithanda ngoba leso sizathu sakho uma ukhomba into esemzimbeni kuyo akulona uthando ngoba ngelinye ilanga kungenzeka leyo nto iphele umzimba liyaphela uthando usho njalo uNkulunkulu uthi lento iyadilika lento uma kwenzeka lo muntu engene engozini kanti uthi uthanda ifaca zakhe bese ziphele ifaca uzobusathandana olando ezifaca lokuhleka angithi uyabona phambilini mawubuka omkhulu ogogo bethu omunye ukuzibuza kodwa umkhulu wakwenze njani uyabona umkhulu wayengamthandi kuphela wayefuna umuntu ozovusa umuzi wakubo wayithanda ekhaya uyabona yebo wayefuna umuntu umuntu wesimame osuke ezovusa umuzi uza nomqondo wokulekelela indoda ukuthi lakhiwa kanjani ekhaya akezi nezidingo zakhe once wabeka phambili izidingo zakhe akuyena unkosikazi lo soqedile ngikho nje sebeqambe igama lapha ku social media kunegama sebekuphelwa ngazo ubaba kabani sengibonile eqinisile ubaba wakhe impela ngoba ngane kufike enhlangano naye idukelo is nangisowayo cha ngiyathola la ukuthi
sesona song kodwa ngiyathokoza ukuthola ngiyazi ukuthi ngiyengibona mana lephethe ihlabelelo lamaBhayibheli imfundiso kaShembe le Kuyimfundiso kaShembe ngoba ubaba mkhulu efika iBhayibheli eqala nje enkolweni iBhayibheli wayengalazi kodwa umuntu wamjwayeza iBhayibheli owathi kuye ngiyakubona mfana kaMayekisi awuwakhonzile amadlozi ngifuna ukukufundisa ngenkolo kusho uConrad wamfundisa nokufunda iBhayibheli umnikazi weplaza uthe suka usethi ubaba mkhulu yebo kunjalo basi kodwa abawakhonzile amadlozi angibagxeki kulungile nabo into yabo ilapho ke phela lomlungu weplaza azala insizwa sibuyela sika kuleli hashi ke manje lihamba umhlaba wonke elisimemayo wazala insizwa eyasuka eyayizokwakhala esebenza noExtin eBabanango uma efika la ubaba mkhulu kwaZulu lapha ezweni lakithi wayekwaNongoma lapha eBabanango unensizwa eyayigula kakhulu sekuhluleka izinyanga kwahluleka odokotela eyayinedlisi elingapheli base bethumela ukuthi kuyobizwa ubaba mkhulu uma bembiza ubaba mkhulu efika kuloya muzi eBabanango wathi mayefika khona base bethi laba bantu Nceku sigulelwa inangu baba uyagula usegula isikhathi eside uthi uShembe unani base bethi kasasi wayesecela amanzi wabusisa amanzi wayesethi le ndoda ayiphuze wona ithe mayiwaphuza yayisivele le ndoda iphalaza waphuma isigaxa esilibhola lesigaxa simbethe obulwembu masivulwa phakathi sinamabhodlela akrashiwe base bethi ke laba bantu Nceku uhamba ngani uthi uShembe bantu abami ngihamba inyawo uyabona uShembe ukuthi akayena umuntu akekho umuntu wayengasuka ekuphakameni aye kwaNongoma ngeenyawo asuke kwaNongoma inyawo eze Babanango afike ephila uthi ngihamba ngeenyawo bantu abami sebethi ke bona laba bantu Nceku kunehashi lana esalokhu lazalwa aligitshelwa besicela ukunika lona nezihlalo zalo nazi akaze isetshenziswe leli hashi lashaya ngamasonto angaphambili laselishaya amakhala kakhulu uthi ubaba mkhulu bantu abami niyalizwa leli hashi lithini bathi laba bantu cha uthi hayi lithi le ndoda njengoba yayidliswe ngalamabhodlela yayidliswe kuloya muzi indoda yakhona ngoba bebanga isikhundla sokuba induna wathi kodwa ningayenzi lutho bantu abami yayiseke indlamhlathi silithatha leli hashi ehamba ngalo umhlaba wonke leli hashi leli okuhleze kuthiwa simenywe ihashi empunga la qhamuke Babanango emzini umuzi sengiyasilibala isibongo kade ngikuwona kodwa nje kangakhuluma ngalo khuluma ngashela impunga sikhuluma ngoMarch 10 nathi sesigoqa sisonga kulesi sikhathi nalo imlalelo Khora FM libombene ngale shaka lombili sazo namba phambili Khora 1.40 uhleli Dr. Manazaretha hlezi nensizwa yakwamkhathini ukhoza sikhuluma indaba kaBhombela baba mkhulu sesiphetha emkhathini nanku March 10 somlokozayo next week not kuleli kuzobe kugujwa umhlaba wonke njengoba nenkosi uqeda ukuveza ukuthi isethabani eMthatha indaba ethi uKhisimusi waManazaretha ethi isikhumbuzo sokuzalwa kwaManazaretha